huko. Alafu anakuishi hapa Kenya. Ayatuweza mdomo jetu ndugu yangu. Asante. Womukia asega siyananga kora mugondo ko akachitero na kuburuga marabwani na kusimeka chibando na batebiya baminto to tegerero muruberi womukia otomente chinguru nande to no tokonyore ndagira kuruturagire. Njeno mwalimu Troman Mwanakido korunyagatany naende nigo ngokora semeremo yobonchini bwagaji nonda somoroberi obwomukia mono mwana minto Margaret tokoromukia kigima kimekiara na tokonyora kende kiakonyo bwimo butomenya ta sense asamarie tanguruku airi nikirunya kundi omokione mbwatete se chingen chiane ekabichi yani monyokorose mwensi na basabiro motwaro morobiri omuye monyokorose chingeni tonyora nkisingie 200 asamarie tanguruku ni gesaro mwenga ntendo konya matoka matakudaracha na kusimeka chingeni mine kabichi ne gesale kusimekande na oneli abantu nanyore sabuni na ontegere to morobiri bwomokia ama ngana bakora likurwa ngonkonyari na ninyonje tegotegera omorobiri bwomokia ngosabo mogusi mobwati omokino omokia inche Naomi mogaga kurubonyagatany magina no tubwatere to omokia na Margaret omwana no monene kila nitukore Jumatatu kali tukore Juma guchagera chinsa inyego ikachinsa kianda cha marogoba watu murubuli bomokia no muralia Margaret Mukwa ano tokubwato mokia no mokia. Yesu ametuita kila mmoja ili tujitolee kufanya kazi yake. Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio watoka kule. Pia weka tayari, umepoteza wakati. Umeacha ulegevu, nendeni tukavune. Pia weka tayari, nendeni tukavune. Pia weka tayari. Nani atakayefanya kazi unapokaa ukilalamika? Nani atakayefanya kazi unapokaa ukinung'unika? Ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungepoteza wakati za wakati. Ungejua kwamba muda umeyoyoma, ungeacha